سوسیالیزم ده اصرار دمروبون ده اصراره PKK tevgerek kediye. Jixwe PKK di hemû pêvajiyên xwe yên dîrokê da tevgerek û bi komployên paşverûyên navnetevîra rûbirû hatiye. Yaqîn nakim komployek ev qasî di asta navnetevî da li derdora ti tevgerî bê pêşxistin. Ji ber ew tevgerek sosyalîst a herî Kurd û tevgerek rizgariya neteweyî ye, lewma bû sedema rê ji pêşkeftinên komploya navnetevîra weke. Lebelê li ber xweda û têk neçû, di her pêngava xwe ya nû da bi berdevkiya sosyalîzmê ra bi sekna xwe ya hevgirtî ya di nava şer da netêkçûna xwe diselmîne. Dev ji têkçûna wê berdin bi gavên hinek din ber bi serkeftinê ve diçe da tevgera wê ya Xurd di hema demê de weke xisleta bingeha van tevan diselmîne ku tevgerek sosyalîst e. Bêguman pîvîst e zanebûna dîrokî, zanebûna serdemî hîn zêdetir xwe bigîne raweyekî zanistî. Dîsa pîvîst e ji bo çareseriya pirsgirêkan bi kûranî bersivên nû bibîne. Hevce dike li ser bingehên nû pênaseyên Partiya Kedê, Demokrasiya Sosyalîst û çalakiyên dewlet millet pêş bixe. Di şêmberiya pratika me de jî tevgerek gel a berfire bi taktîkên cûr be cûr derketiye holê. Partiya me rêya rizgarî ji bo azadbûna hemû civakê nexwasim ne tenê ji hejaran ra ji derdorên civakiyên din ra jî ve dike. Li hember ketxariya mîtîngerî, korekirina jinê û dîsa zextên ku cewaziya mezheban û nakokiyên millî rê jê ra vekirine, dikare ku nîzîkbûnên azadkirinê û çareseriyên berfire pêş bixe. Tevî zehmetî û nebesiyên wê pêşketina xwe didomîne û li ser bingeha rêzdariya beramber kedî ya esas digire bûna partiya xwediyên kedê ye. Hêjayê eslê mirov, keseyeta herî leheng û fedekar, mijara şêwaza jiyanê di berfirehiya ku ti partiyî da nehatiye destgirtin, bersivên wê ew qasî hatine pêşxistin. Mirovatiya ku rastiyek pekekî dijî tê wateya mirovatiya rizgarbûyî. Me hêj ev di radeya herî biçûk da pêşxistiye. Ger em bikarin vê ji bo gelê xwe tam bigihînin serkeftinê, em pir baş dizanin ku ev bi navê mirovatiyê destkeftiyek mezin e. Ji xwe me zanî ku rizgariya di kes da pêk tê ve guherînên rizgariya bi gel ra pêk tê. Em ji her demê zêdetir pê ve gerîdayîne ku mebesta rizgariya bi milletekî ra pêk tê ve guherînên rizgariya di mirwahiyê da pêk tê. Baweriya me bi mirwahiyê heye. Em dizanin ku jiyana hêjayê mirov heye. Ji ber em pir kûr bi vê ve gerîdayîne bi şîveyek ti partiyê da neyê dîtin jiyana xwe fedayê mirwahiyê dikin. Tevgerek ew qasî civakbûnê de jî ji bo wê fedekarî û wêrektî pêş dixe, bi vê nevê tevgera herî sosyalîst a cevheriye, ji xwe serbilindiya wê bûye para PKK. Ji ber vê xisleta bingehîn a partiya me bêguman em ê weke reşka çavê xwe biparêzin. Hemû şehadet li ser vî bingehîne û ji bo wê ne. Berxwedêrî û fedekariyên herî mezin hemû ji ber xêra vê cevhera saxlem derketin holê û em mezin bûn. Li gorî mezinbûna me jî bi parastin û xurtkirina vê cevherê ve pêk tê. Em yaqîn dikin ku di vê mijarî de jî pey wêrdarin. Em zanebûna wê Kurdî jîn. Dîsa biryardarî û pêkana wê jî di asta herî ji orda ye. Nêzîkbûna ku em jê ra dibêjin tempoya xebatê, şêwaza lêdanê pir pêşketiye. Bi dahorîna rêbertî ra ji banga bi xwe ra gel pêk bîne, bi xwe ra mirovatiya nû pêk bîne. Ji bo wê jî xwe bike rastiya mirovahiyê û ji bo wê jî çi hewce dike bike ra bersivek biçûk neyê dîtin hatiye dayîn. Ev rastiyên ku ji aliyê pir kêm hêza partî ve tên fêmkirin, ji vir şûn da bi tevkariyek hîn zêdetir ve pêl bi pêl di nava gelê me, gelê herêmê û mirovatiyê da diyar bibe. Bi bilindbûna rastiya sosyalîzmê ve gerêdan, nêzîkbûnek zanistî jê ra kirin, dibe rastiya me ya herî bingehîn. Tevgera me ya sosyalîst ku li ser vî bingehî derketiye holê û di roja me da ve guheriya partiya herî pêşketî, bêguman dê ji vir û şûn de jî Xurd, biryardar û bi şîveyeke serkeftî ber bi armancên xwe ve bimeşe. Ji ber vê em dibêjin,
برسوا روژا کد یکیتی پشگیری و تکوشینی جه یکی گلانی را ارینی هاتیه داین. مگریدان خویا بکدکارین جانی تیوی را دوماندیه. باوریا خویا لهمبر دیروک و روژانه و رابر کریه. ام دبیجن کو ما پیش روژا خوشی لسر وی بنگهی بشیوه که هری باش ببریار کریه. بیجی روژا یکیتی پشگیری و تکوشین همو کدکاران یکی گلانه. یکی گلان 1993 ام دربازی قناخین شورش نو دبن. امریکای جی امپراتور استراتژیک ناون توییه. دناوا و امپراتوریا کو وسا دناوا استراتژیا ناون تویدا ترکیه یانجی روبریا ترکیه جی جهکی گرینگ دگره. دمجارا بالکانان کافکاسیا و روشلاتا ناویندا و به روبریا ترک را هنک پیوندین دا آستا استراتژیک دا چیبن. حتی دا او علاقه هین زیده تربه. زیده بونا و علاقه نایواته کو بی و نابه و پر ماینده به. برواجی زیده بونا علاقه به خصلتا خویا گومان و دیکل داره. دوجی برناده لی بزانه بونا کو دبه هر گیلیه جدس بچه لبی آلترناتیفانه. وکه گلک جران حاتیه گوتن نخاسم جعالی سروک وزیر کمارا ترکوته گوتن. پر پرشگریامه دکن یکم جاره افقاس علاقه اک ناونه تاوی لهم برمه پیشتکه و گرینگی آمه استراتیجیک حاتیه فهم کرن. بله حاتیه فهم کرن لی دزانن کو و تو جی بیدر باز کرن. ایلی دزانن کو کار بسیخوران نای اداره کرن لما تفدیران پیشتخن. هنکی جی فراستا دولتین یکیتیا امریکا وصایه. دناو استراتیجی آویدا دبیجه. امی بریا هلوشین و تصفیه بونا کمارا ترک 24 دمجمیر یک دمجمیر اکی جی جدل نیز ببن. بس جعالی دن و جی بگلک برسان کفتو لفتا از دکارم چی بکم دا و تو بگره و جخوه وصایه جی. دما پکه که تروریستی یکم ایلان دکه جعالی اک دن و جی یکسر آنجی نه یکسر پیوندین بویرا جی دهزره. هفکارین خواه سفر بردکه وانجی دا استا جوردا و دخوینه. گلکسی خورین مزن و بچوک دخه مریتی. جبود دناوا مدا باسکک نرم بده آواکرین قاشو شفقا کسک بیدخه. حیران باسک نرمه به اصرار لبیویه. حتی دما هری زیده دبیجه پکک تروریستی وکه لبر بگره هلوستا پکک نرم آوا بکه را بردکه. اوجی دیده دیار کرن کو چکاس تنگاو بویا و چکاسی نیز دبه موکه هزک سیاسی بناسه. دبنگه ها وی نزیک بونی دا هزا میا شرکر جی دناوی دا و پکه که بناسه و پر راحتی دکارم بیجم کو و دوجه گرا پیوندیم پیرا برنده. د استراتیجیا دولتین یکیتیا امریکا دا فکرا کو دیل همبر بلندبونک وسا شورشی به علاقه بمینه و تنه بشیوین تروریست هول بده شورش بخنقینه و برسوه بده گیماسیک مزنه و هول بده بکوه نوا شورشی جی. هین جنها و دیار دکه کو باسک نرم اساس دگره. گر و سر نخه و جاری جی ده بکوه ناوه و وسا هول بده باسک نرم آواب که. بیشی سرکفتنی 10 سالان جی 5 سالان جی بیجی دی وی هلوستا خواه بدومینه. تفکارین ما جوینینه. لی جبر فکارا منینه ام نکارن روشه جندیتی و بین. امی باش ببینن کو استراتژی پیوندی و آرمانجاوی چیه؟ امی لسروی بنگهی جوینه درسن و جو پیوندی پیشخستنی جینه درسن. لبل امی فکاران جمیل نیاز و نرخین میتینگری امپریالیست بکن. امی وی باش بناسن و وی پولیتیکای وی نهاجی پشتی 5 سالین دنجی به هر تم ببینن و لدیجی در بکوین. حتی امی وی بکشن ناو پیوندیه. او هنک دن فهم کرن و جبو جی پولیتیکایا کو بسالان بیرومت مشاندیه حساب ببرسن امی پیوندی پیش بخن و بسر دا بچن. هزا امپراتوریا دمه یا هری مزن دولتین یکیتیا امریکای پاشتاف کرن دیواتیا او جهر آلی و ننرخاندنه. قد نابه به این کار کرن. امی وی دکیلیا کو پیوندی پیرا به پیشخستن دا جی ببینن. دما به پیوندی جی ببینن. دما
بê pêwendî da jî têkoşîn meşandin, dema em bêjin me pêwendiyên herî baş pêşxistin da jî têkoşîn meşandin pir girîng e. Ji xwe ger emperyalîzm herkelî xwe nû dike û pêş ve dibe pêwîst e şoreşa me jî xwe nû bike û di her demê de mezin bûne ku bikare şerek mayîndebûnê esas bigire û domdariya serkeftinên xwe misûger bike. Pir vekiriye, emperyalîzm heye, emperyalîzm nehatiye rakirin. Demekî di nava çepên Tirk de ev gotin pir dihat kirin. Lê niha hema bêje êdî navê emperyalîzmê qet derbas nabe yan jî nayê bihîstin. Ferasetek emperyalîzmê ya pir siqet, niha jî ve guheriye ferasetek emperyalîzm tune ye. Emperyalîzm heye, hem jî bi qasî hîn zêdetir li hundir hukm bike yan jî bike ve nava dil û mejiyê mirov ku zirav bûye û di şêwazek hûr û kûr de heye. Dibe ku ne dema leşkertiya çors, zexta siyasiya çors, dîsa mîtîngeriya aboriya çors da be. Lê ji van jî zêdetir, divateya mirov bêçand bike, mirov bêhez bihêle, xerîzeyên mirov har bike û mirov ber bi heywanbûnê ve bibe da pêşketinekî emperyalîzmê heye. Divê em ji vê hêlê ve pêşkeftina emperyalîzmê bibînin. Li ser xwezeya mirov, derdora mirov, ruhê mirov û nexwasim dîroka mirov êrişeke mezin dike. Qirêjiya havîrdor asarên dawî ku tê binavkirin, vêrankirina xwezayê, xweza aniya rewşa ku neyîjîn. Ev jî bêrehmiya êrişên emperyalîzmê ye. Dîsa êrişî dîrok û nirxên dîrokî dike. Qaşo bi şêweya jiyana emperyalîzma Amerîkî ve hemû nirxên ehlaqî, nirxên dîrokî yên bi rastî jî her tiştê mirovahiyê ne dibin navê bê dîrokî yan jî dawiya dîrokê hatiye da hewl dide bide ji bîrkirin. Gelo ya dawiya wê tê dîrok e. Ya ku dawiya wê tê û tune dibe gelo emperyalîzma bê dîrok e, an jî mirovahî ye. Pêwîst e ev baş bêdîtin. Reh û vicdan tarî dike. Emperyalîzm tinê li ser feydeyê naesas kirin. Di wateya çors da mîtîngerî heye, lê hewl dide rehê mirov ê ku heta niha nehatiye eşkere kirin, ji nû eşkere bike û pêşkeşî sûkê bike. Jinê baş pêşkeşî sûkê dike û hestên mirovan pêşkeş dike. Bi şêweyên mûzîkê yên ava kirî ve hestan pêşkeş dike. Dibin navê şêweyên jiyana nû da xerîzeyan pêşkeş dike. Bazirganiya xerîzeyan dike û herî zêde jî ev di dema emperyalîzmê da derketine horê. Dibin navê cîhanê û gelemperî da rastiya gelan ane tevê, rastiya gelan açandî, rehê gelan tunekirin, li hember van nirxan şerdana destpêkirin heye. Ji aliyek din ve jî bi çend qewdên navnetewîra, yekdestarên navnetewîra ji sazûmaniya kozmopolit ra derfetek bêsî nor ava kirin. Herî zêde jî emperyalîzm da jîn an jî êrîş ev qasî pêşketin. Tê dîtin ku emperyalîzm paş neketiye yan jî tune nebûye, berwa jî pêşketinekî dijî. Dîsa ne rewşek bê emperyalîzmê, kûrbûna emperyalîzmê, emperyalîzma ku dike ve hundir û qada xwe berfirehkirinê heye. Elbet çawa ku her pêşkeftin di xeta xwe da amajeya hilweşandinekê dide, di vê meعنê da mirov dikare bihizire, emperyalîzm jî ditefe û tune dibe. Levra li şûna emperyalîstbûnê bê emperyalîstî dest pê dike. Divê ev jî weke pêşkeftina meylek dijber bêdîtin. Ji hêlekê ve emperyalîzm dikeve nava pêvajoya levazbûnê. Nexwasim serbixwebûna zêdeya welatan, yekîtiya jiyana gelan a bi berê ve nayê muqayese kirin, raweya pêşkeftina emperyalîzmê ye. Nexwasim pêvajoyên şerên rizgariya netewî, dîsa demên ku ket pir çors hatin mêtîn, piranî di sed sala nozdemîn de rûdayîne. Yêdin jî di sed sala bîstemîn de rûdayîne. Di her du qunaxên mezin da şêweyên mîtîngerî û zexta siyasî ya emperyalîzmê hatiye baş vexistin. Yaqîn dikim sed sala bîst û yekemîn da dê bibe sed sala derbaskirina wêrankariya ku emperyalîzmê di serê mirov da, rehê mirov û di çanda mirov da daye avakirin be.
نخاسم خوزا جاردن آنینا رفشکو بیجین چار سرکرنا پرسکریکا شینین کو دوی اوجی تولی ببن راوستاندنا بی دیروکی یانجی تنکرنا نرخین دیروکی راوستاندنا خنکاندنا رح مروف آستنکرنا متابونا جنه یانجی متابونا زایندیتی و میتینگری لسر راوستاندن جن تولی خزمتین مرووی کرن مرو جاردن بچاند دیروکو خوزه آویرا لهو آنین پیویرین کو 200 ساله دا بکوین مریتینه. دیسا دا آزادکرنا جنه دا پیشکفتنه که پیشوچوی آواکرن جین وکه آرمان جنهری گرینگ این شورشین 3 سالا 21 امین امدکارن برهتی بیجن هین جنها و خوفرز دکه. دوی معنی دا سردما شورشان بداوینا به. برواجی ام دکوین پیواجوین شورشین هین زرافتر و کویرانی. آنجی ام پیواجوها چینا چورس و تکوشینان تیویا شورشان لپاش خود دهیرن. دکوین ناو پیواجوها شورشین جواکیین کور، شورشین چانتی، شورشین روحی و شورشین دلخوشی دیجین. اوجی هری کم بکاسی شورشین لشکری، سیاسی و آبوری هیجانه. د سوسیالیزم د اصرار د مروبونه د اصراره